My naam is Christel en ons hoor gou by 'n paar leerders wat dink hulle van Laerskool Trigardt. Lee, tell me, what makes Laerskool Trigardt fun for you? All the sports and the very nice coaches and the academics and the culture. Tell me a bit more about the sport that you do outside of school. I do karate and I got my SA colors and Mpumalanga colors. Miley, tell me, why do you love coming to school each day? To see my friends and make new friends, and the sports. Do you think Laerskool Trigardt is an excellent school and why? Yes, I do. Because of the rumble, the sokkie, and the movie nights we have. And what makes it great is the whole community is involved. Liam, why do you like coming to school every day? Because we can learn lots of stuff, also become smarter one day, so we'll be able to have a nice job. Do you play rugby or do you do any sport at school? I play rugby, I'm under 9 and I'm in the A team. Oh, well done. Do you do other like athletics or cricket? Do you do that as well? I'm gonna see if my mother says I can do cricket this year. Well done. Let's hold thumbs. Wie is jou gunsteling juffrou? Juffrou Elizaan en Juffrou Louise. Hoekom is hulle jou gunsteling? Want hulle is baie mooi met my en hulle doen lekker goed met my. Alana, hoekom dink jy moet daar nog maatjies na Laerskool Trigardt toe kom? Want dit laat die skool beter juffrouens wees, dan kan baie kinders meer lekker leer. Gerbert, hoekom is Laerskool Trigardt vir jou so awesome? Want die juffrou, want daar sport, kultuur en klomp goeders wat ons hier kan doen. Die juffrouens en die meneer is awesome en ons kan klomp goeders doen hier by Laerskool Trigardt. Wat doen jy alles as jy nou sê hier's baie om te doen? Wat doen jy alles? Cricket, rugby, revue en weduwnaars. Ek het al gehoor jy praat so mooi. Gerbert, as daar nou een ding is by Laerskool Trigardt wat vir jou regtig uitstaan, wat jy nooit sal vergeet nie, wat sal dit wees? Cricket. Gerbert, voel jy geliefd by die skool? Ons is my tweede huis. Ons is baie goeders kan leer en ons slimmer kan word. Wat is ons skool se lese? Volhard is ons skool se lese. En saam volhard ons almal. Soos julle kan sien, is ons missie by Laerskool Trigardt dat elke kind moet volhard in sport, kultuur en akademie. Dit is vir ons belangrik dat elke kind geliefd en gesien sal voel en met dit volhard ons by Laerskool Trigardt.